Cennet turalı biraz söz kılavuz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cennet bul mumun musulmandın, musulman erkektin jana ayıldın bara turgan jeri. Selsebil degen bulak bara yerde. Selsebil degen bulaktan içkende yani rahat alat cennetteki insanlar. El-Kafur degen bulak var. Hani içet. Қалаған жағынан ағысы болады, үстінен ағысы болады, астынан ағысы болады, бардық жағынан ағысы болады. Ушундай жаш уландар келип, алар жемчуг сыяктуу кызмат кылып турат. Үйлөр болсо деңиздердин үстүндө болот. Лахум ма яшауна фиха وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala айтат, алардын каалаган нерселери болот, жана биз аларга көбөйтүп беребиз дейт. Ал-хусна вал жанна болуп эсептелинет. О зияда Allah subhanahu wa ta'аланын жүзүнүн жамалын көрүш. Эң жакшы нерсе жаннатта Allah subhanahu wa ta'аланын жүзүнүн жамалын көрүш. Алла таала баардыгыбызга насип эткен болсун.